Dragi prijatelji, dragi ljubitelji borilačkog sporta s brdovitog Balkana, evo nas u novom videu. Ovog puta se bavimo UFC 297 koji se održava ovu nedjelju u ranojutarnjim satima u Torontu u Kanadi. UFC se evo nakon dužeg vremena vraća u Kanadu sa jednim, možemo reći, ne tako velikim kardom, baš što se tiče imena nije ništa impresivno, mada s druge strane ima tu nekih dobrih match-upova, moglo bi biti nekih zanimljivih borbi, ali ipak ne možemo reći da smo sad nešto impresionirani s ovim kardom, tako da ćemo se mi uglavnom baviti u ovom slučaju uglavnom borbom večeri, a to je borba između Seana Stricklanda i Drickusa du Plessiusa. Da nam je neko možda rekao prije godinu dana da će se ova dva borca boriti za titulu srednje kategorije, mislim da bi malo ko povjerovao u taj scenarij. Ali evo, došli smo do toga pošto su oba borca napravili velika iznenađenja, pobjedili favorite, pobjedili su praktički elitu ove kategorije i evo, došli su do te prilike da se bore za titulu srednje kategorije. Prije svega moramo reći, Sean Strickland, svi znamo, je pobjedio Izraela Adesanju sudačkom odlukom 5 rundi gdje ima jako dominantnu izvedbu i gdje je pobjedio Adesanju, praktički ga outstrajka, bija bolji borac u svim segmentima i mislim da je to jedno od najvećih iznenađenja, možemo reći, u UFC povijesti, ali ovog puta bez pretjerivanja. Znam da se do nas dosta onako bacamo s tim, najveći u povijesti, najveće ovo, najveće ono, ali ovo definitivno sigurno je jedan od najvećih, kako oni kažu, upsetova ili iznenađenja što se tiče UFC-a. Govorili smo da možda se može usporediti sa kad je Matt Serra pobjedio GSP-a i takvim velikim iznenađenjima. Tako da Sean Strickland s te strane ima sigurno jedan momentum, osvojio je titulu, diglo mu se samopouzdanje, tako da ulazi u ovu borbu potpuno sa jednim velikim ulogom i jednim velikim samopouzdanjem. S druge strane imamo Drickusa du Plessiusa kojeg mi naravno svi poznajemo još iz KSV-a kada se borio sa Soldićem, gdje je prvu borbu pobjedio Soldića, a onda u drugoj borbi je izgubio. To je Soldić je njega pobjedio u toj drugoj borbi. Ta borba je bila 2018. u KSV-u i to je praktički zadnji poraz Drickusa du Plessiusa. Drickus du Plessius nije izgubio borbu od te borbe, znači od 2018. nije izgubio borbu, tako da sigurno možemo reći da i du Plessis ima momentum na svojoj strani. On od kad je došao u UFC praktički sve pobjeđuje i to uglavnom završava. Ima je samo jednu sudačku odluku od kad je u UFC-u, to je bila borba protiv Breda Tavareza, a ove druge sve borce je završio ili nokautima ili submissionima. Ono što naravno Drickusa du Plessisa ističe ovdje je ta njegova zadnja pobjeda protiv Roberta Whittakera, gdje je isto i on bio underdog, gdje je isto rijetko ko očekivao od njega da će pobijediti Whittakera, ali evo on je uspio u drugoj rundi, je nokautira Whittakera i isto tako stavija sebe u poziciju da se bori za titulu. On je prvenstveno treba biti taj koji se treba boriti protiv Izraela Adesanje, ali se on ozlijedio se, du Plessis ima je neku, koliko sam ja čuo, ne tako veliku ozljedu, ali je ipak odlučio da se ne bori za titulu, već da se spremi kako treba i da onda uđe u ovaj meč. I tu je u biti Sean Strickland dobija tu priliku protiv Izraela koju je maksimalno iskoristio i evo sad imamo ta dva borca koji su se našli u ovoj situaciji da se bore za prvaka srednje kategorije. Uglavnom jako zanimljiv matchup, koliko vidim i kladionice su tu negdje, ne znam, ja mislim da je Sean Strickland favorit na kladionicama, što je meni malo možda i iznenađujuće. Ali hajde da vidimo, idemo malo u analitiku, idemo malo u statistiku i takve stvari, da vidimo čija majka crnu vodu prede, da vidimo ko će biti musa koji dere janjca. Tako da idemo, Sean Strickland prvi, njega ćemo uzeti pošto je on prvak, pa ćemo mu dati prednost. Sean Strickland ima rekord od 28 pobjeda i 5 poraza. Ima 32 godine, visok je 185 cm, oni su negdje tu u visini, du Plessis je visok 183, tako da nema neke velike razlike u visini. Što se tiče riča, isto su tu negdje, du Plessis ima 30 godina, tako 2 godine mlađi, mislim, tako da što se tiče tih nekih gabarita su tu negdje, mada moramo reći da što se tiče fizičke snage i samih fizikalija da tu du Plessis ima sigurno prednost, jer je on snažniji borac, onako fizički jači, krupniji, impozantan, stvarno fizički za ovu srednju kategoriju.
Što se tiče načina na koji su došli do pobjeda, treba reći da Strickland ima 11 TKO-a i KO-a, to je 39%, znači nije neki veliki procenat Stricklanda što se tiče KO-a. Od 28 pobjeda 11 KO-a, tako da on nije sad neki veliki nokauter. Mislim da smo to već spominjali u nekoj analizi. Strickland ima 4 submissiona, što je meni iznenađujuće, ja se ne sjećam kad smo zadnji put vidjeli Stricklanda da on nekoga submita. I decisiona ima 13 decisiona, 46%. Znači većinu svojih borbi Strickland dobiva sudačkim odlukama, po tome je on nekako i poznat. 2 puta je izgubio TKO, ono zadnje što se sjećamo to je njegov poraz od Alexa Perere kad ga je on brutalno nokautirao u prvoj rundi i nikad nije submitan Strickland. To je recimo zanimljivo za ovu borbu i 3 puta je izgubio sudačkom odlukom. Što se tiče samog Drickusa du Plessiusa, on ima 20 pobjeda i 2 poraza. Samo 2 poraza čovjek ima, to je jako zanimljivo. Rekli smo 30 godina, 183 cm visok. Sad, ovo je zanimljivo, način na koji du Plessis dolazi do svojih pobjeda. Ima 9 TKO-a, to je 45%, 10 submissiona, to je 50%. Tako da du Plessis od svojih 20 pobjeda ima 19 završetaka. To je jako važno spomenuti. I to vidim da se to ne spominje toliko puno, ali to je jako važan statistički podatak ovdje što se tiče du Plessiusa. I ima 1 pobjedu sudačkom odlukom i to je baš ova pobjeda protiv Breda Tavareza koju smo spominjali. 1 put je izgubio TKO, to je izgubio od Soldića i 1 put je izgubio submissionom, zanimljivo. Nikad nije izgubio sudačkom odlukom. Isto tako može biti zanimljivo za ovu borbu. Njihove zadnje borbe, to smo već spomenuli, zadnja borba Stricklanda je bila protiv Izraela Adesanje, pobjeda na 5 rundi, sudačka odluka. I još je Strickland ima sad niz, on ima sad niz od 3 pobjede. Pobjeda je Magomedova i Manova, a prije toga je izgubio od Kanonera i Perere. Tako da vidimo da tu Strickland ima te uspone i padove. Znači on zareda nekoliko pobjeda, pa onda izgubi, pa onda opet zareda nekoliko pobjeda pa izgubi. To smo mogli dosta puta vidjeti u njegovoj karijeri, to je isto značajno za spomenuti. A dok s druge strane du Plessis, rekli smo od kad je došao u UFC, on praktički niže samo pobjede. Pobjedija Whittakera, pobjedija Bronsona, pobjedija Darrena Tilla, Tavaresa i tako dalje. Znači on je od kad je došao praktički svih završava i ko što smo rekli ne zna za poraz od 2018. godine. Tako da je to stvarno impresivno što se tiče du Plessisa. Sad, ovako, što se tiče njih dvojice ko boraca, treba reći da su to obojica boraca su borci koji vole raditi pritisak. Oni vole biti ti koji uzimaju centar oktagona i vole biti ti koji guraju protivnika prema žici. Vidjeli smo kako je Strickland praktički cijelo vrijeme ima Israela Adesanju na zadnjoj nozi. Sad to možda i nije toliko čudno jer Israel Adesanya je onako borac koji voli bacat kontre, koji te voli čekat na kontru i pogađat i mislim da ga je to u ovom slučaju koštalo jer on je konstantno bio na zadnjoj nozi i čeka je tu priliku, ali nije je u principu dočeka jer je Strickland radio odličan posao defenzivno. Što se tiče njegove striking defensa, tu je stvarno Strickland pokazao jednu iznimnu kvalitetu i praktički je pritiska cijelo vrijeme Adesanju i ono što Strickland odlično radi, to svi znamo, su ti njegovi direkti. On praktički cijelo vrijeme stoji iza tog direkta, baca direkt, pa onda 1-2. Jako bazičan borac, jako bazične stvari radi. On je praktički boksač koji tu i tamo koristi koji kik, ali ne baca puno kikova. Ono što on radi, recimo to je radio isto protiv Adesanje, baca eventualno te tipove u tijelo, taj front kick, onako pogodite malo u tijelo, čisto da ti razbije malo litam, da te drži na toj distanci i onda te opet gađa direkt, pa onda 1-2. 1-2. I to je praktički šta Strickland radi cijelo vrijeme. Ima tako jedan neobičan gard, onako drži nekako ruke čudno, onako malo, ali odlično on koristi taj svoj gard kako bi se defensivno branio, kako bi postavlja taj blok sa rukama i recimo Adesanya ga je puno puta pogodio u taj blok, nije ga uspija efikasno pogoditi. Ono što je sigurno promijenilo momentum te borbe sa Adesanjom je baš to kada ga je on uspija pogoditi i uzdrmat u prvoj rundi gdje ga je baš pogodio s tim
Austin 1-2, namjestija ga je, uzdrma ga je i praktički ga je ima na rubu samog završetka, ali nekako je Adesanya preživio, ali to je promijenilo tok cijele borbe. Tu je jednostavno Strickland dobija iznimno samopouzdanje, vidja je da može pogoditi Adesanju i to ga je sigurno nabustalo mu je samopouzdanje i dalo mu je nekako vjeru u sebe da može on nekako doći do te pobjede u toj borbi, što je na kraju se i desilo. S druge strane, Dricus Du Plessis isto tako je borac koji voli raditi pritisak, voli on biti taj koji će gurat protivnika prema žici. Sad vidiš, Dricus Du Plessis je malo više nekonvencionalan. Način na koji se on kreće izgleda onako jako čudno kako se lik kreće. Onako izgleda mi ko neko mladunče neke velike životinje, ono ko mali slon kad se kreće pa je skroz neartikuliran i sve, ali je efikasno sve to što on radi. I to nam opet potvrđuje tu činjenicu da nije bitno u MMA-u koliko si ti tehnički potkovan, nego koliko si efikasan u svemu tome i koliko sve to što ti radiš, koliko tebi služi u slučaju da ti pobjeđuješ svoje borbe i da možeš pogađati svoje protivnike. I Du Plessis radi to odlično. I ono što je zanimljivo, baš sam čuo taj podatak prije neki dan, da Dricus Du Plessis ima najveći output u srednjoj kategoriji, znači baca najviše udaraca od svih boraca. Pogotovo kad je tek došao u UFC, on je stvarno tada baca ono što oni kažu kitchen sink, bacija bi sve živo na tebe, puno udaraca baca, ima jako snažne udarace, ima sposobnost da te nokautira, pogotovo ta njegova lijeva ruka, lijevi kroše, ako te pogodi ti si definitivno u problemu. Tako da što se tiče same snage udarca, tu moramo dati prednost Dricusu Du Plessisu, jer on je taj borac koji te može završiti. To sama njegova statistika govori, čovjek ima 9 nokauta od 20 pobjeda. Dok od Strickland do 28 ima 11 nokauta. To nam sve govori. Strickland nije borac koji će te tek tako nokautirati. On te može pogoditi sa svojim tajmingom i preciznošću, te može uzdrmati, kao što se desilo sa Adesanjom. Ali sad da on ima neku silinu udarca, nema. Ali Strickland isto tako to i ne radi, pošto on baš tako boksuje taj direkt, to što smo govorili 1-2, on je više ono na touch i onda te namišta za tu desnu ruku. Strickland se uglavnom bori u konvencionalnom ortodoksnom gardu i njega ćete rijetko kad vidjeti da on mijenja gardove. Ne znam da sam ga ikad vidio da mijenja gardove. Dok s druge strane, Du Plessis, on je taj borac koji mijenja gardove. On će često promijeniti gard i onda će pokušati malo zbuniti i iskoristiti tu prednost. Tako da, sad što se tiče samog stand-upa, moramo reći da je Strickland tehnički bolji borac, onako da je bolji u stand-upu tehnički, ali to ništa ne znači, jer kao što smo rekli, Dricus Du Plessis je dosta efikasan i dosta nađe bradu, pogodite, jednostavno te zna namjestiti i pogoditi. Tako da, teško mi je sada reći kome bi dao ovdje prednost u stand-upu, zato što ovdje će postojati velika isto opasnost od samog takedowna i submissiona, jer kao što smo rekli, Du Plessis ima 10 submissiona u svom rekordu i Du Plessis je u početku svoje borilačke karijere, on je prvenstveno trenirao judo. On je bio judaš nekoliko godina u svojoj karijeri, onda je trenirao jiu-jitsu, pa kickbox i tako se polako upgrade-a i postaje jedan MMA borac koji danas moramo reći da je zaokružen borac. Ono što sam htio reći što se tiče outputa, kad sam već spomenuo, vidim kako se u zadnje 2 borbe ipak to malo promijenilo kod Du Plessisa, jer nekako mi je to i logično, kako se boriš sa sve jačom konkurencijom i kako dolaziš u sami vrh kategorije i boriš se sa elitnim borcima, on je skužio da ne može više imati takav output kao što je ima kad je tek došao u UFC, tako da je malo reducirao output, malo je postao više kalkuliran. Mada je on dosta kaotičan borac, Du Plessis. On njemu odgovara taj kaos. On kreira kaos, ali sad to postaje, ajde da kažemo, malo više kontrolirani kaos kod Du Plessisa, tako da ga to čini još opasnijim nego što je on bija, ali to mi je definitivno jedan logičan potez. Treba isto tako reći da Du Plessisov kut, on trenira u Južnoafričkoj Republici sa svojim timom s kojim je i počeo svoju karijeru, ostaje s istim ljudima praktički, ali mislim da oni rade odličan posao, da rade jako dobar game planning i to se pokazalo protiv Roberta Whittakera da su se jako dobro pripremili za Whittakera. Mada sam ja sad naknadno čuo da je
Whittaker navodno bio ozlijeđen, da je ušao ozlijeđen, kompromitiran u tu borbu, ali ja to ne bi koristio ako nikakav izgovor, nego jednostavno treba dati kredit ovome Drickusu du Plessisu s obzirom šta je sve napravio i pogotovo na tu njegovu zadnju pobjedu. I ovdje će biti zanimljivo sada ta situacija ako Drickus bude išao rušiti ovoga Stricklanda, ali mislim da će to definitivno prije ili kasnije doći do toga. Naravno, sve zavisi kako će se borba odvijati. Ali s obzirom na njegov judo background, tu recimo du Plessis ima iznimnu prednost da čak iz nekog klinča, da recimo napravi neki trip ili nešto i da onda eventualno baci Stricklanda dole. Jer Strickland, što se tiče njegove statistike i obrane od rušenja, Strickland ima 84% obranu od rušenja. Ali treba isto uzeti u obzir da se on nije ni borio sad protiv nekih velikih Hrvaća i nismo sad Strickland gledali, pogotovo u ovim zadnjim borbama gdje se on borio sad protiv nekih iznimnih ljudi koji te idu rušiti i takve stvari. Ali evo, cijela ta njegova statistika govori da ipak Strickland ima dobru obranu od rušenja. Ljudi koji treniraju s njim i ljudi koji su s njim radili kažu da on ima dobro hrvanje, da čak ima i solidnu džiju, ali mi to nismo vidjeli, tako da mi ne možemo to komentirati, jer mi ono sve što smo vidjeli od Stricklanda, čak i u toj borbi protiv Adesanje, gdje si eventualno očekiva da bi Strickland mogao ići na neko rušenje, da bi mogao spustiti dole Adesanju u parter, pa ga dole izdominirati, na kraju nismo ni tu vidjeli, mada nije bilo potrebe za tim na kraju krajeva, jer je Strickland radio odličan posao u stojici. Tako da to je recimo jedan aspekt koji me jako zanima. Mislim da tu s druge strane opet du Plessis ima veliku prednost šta ima taj element da može spustiti borbu u parter i onda eventualno završiti nekim submissionom Stricklanda. Mada ko što smo rekli, Stricklanda još do sad niko nije submita, šta ipak nešto govori da recimo ga možda nije tako lako submitat, ali vidit ćemo. Du Plessis što se tiče tih submissiona i to stvarno on ima dobru džiju. Ima stvarno raznovrsnost što se tiče submissiona, možete završiti sa raznim vrstama submissiona, tako da tu mislim da du Plessis stvarno ima varijacije na temu kako može doći do toga da submita ovoga Stricklanda. Može se eventualno dogoditi da ga uzdrma na stojici pa da ga onda spusti u parter i submita, što se često događa. Recimo tu smo imali slučaj kad se Makače borio protiv ovoga Olivere, isto tako kad ga je uzdrma na nogama pa ga dole submita. Tako da uvijek postoji ta opcija. Tako je Olivera isto često završava svoje borbe gdje uzdrmaš nekoga na nogama pa ga onda dole završiš dok je on još ošamućen, nije došao sebi, ti ga jednostavno završiš dole submissionom. E sad, ovdje mi je zanimljivo tu, jer recimo du Plessis, ako čak on i ne uspije uzeti centar oktagona, ako bude Strickland taj koji će raditi pritisak i njega gurat prema kavezu, du Plessis se zna snaći na zadnjoj nozi, on se zna izvući iz toga i zna baciti kombinacije iz te situacije i jednostavno okrenuti situaciju u svoju korist i onda da on dobije centar oktagona. Ono što je bio problem sa Adesanjom, recimo što Adesanja nije radio protiv Stricklanda, on je bio cijelo vrijeme na zadnjoj nozi i baca je pojedinačne udarce, nije baca kombinacije, tako da se nikako nije mogao izvući iz tog pritiska. On je samo čeka taj svoj pojedinačnim udarcima da dobije tu kontru, ali do toga nije došlo. A recimo da je uspio baciti koju kombinaciju, tako bi se eventualno uspio izvući iz tog pritiska. A recimo du Plessis to može napraviti za razliku od Adesanje koji to nije radio. Tako da recimo tu mi je zanimljiva stvar što recimo Strickland nije tako dobar kad je on taj koji se gura prema kavezu. Ako du Plessis uspije gurat ovoga Stricklanda prema kavezu, mislim da tu ima veliku prednost, jer Strickland nije tako efikasan, nije tako ubojit kad se on kreće unazad, dok s druge strane du Plessis tu može. Tako da opet tu malo vučen na du Plessiusa, dajem mu veće šanse, zato što du Plessis može izvući čak i takvu situaciju ako on bude uz kavez. Ko što sam rekao, mislim da recimo u prve dvije runde du Plessis će biti puno opasniji borac, jer kao što smo vidjeli on je čovjek koji praktički svih nokautira baš u tom radijusu od te prve i druge runde. Tako da je tu du Plessis iznimno opasan borac i tu će sad biti zanimljivo kako će Strickland uspjeti preživjeti i kako će se on držati u prve dvije runde. Jer to može nekako usmjeriti cijelu borbu. Ako du Plessis uspije zakačiti Stricklanda u prvoj rundi, drugoj rundi, mislim da bi tu
da bi tu Duplessis jednostavno mogao odvesti borbu u svoju korist. S druge strane, ako borba bude išla na 5 rundi, tu je već druga stvar. Mislim kako bude borba odmicala da će se tu povećavati šanse Stricklanda da pobjedi. Jer ono što smo vidjeli u zadnjim borbama Duplessisa, vidjeli smo da je on često zna dušiti onako u 3. rundi, ako bi došlo do te 3. runde. Sad trebam spomenuti tu da je Duplessis ima problem sa nosom i s tim disanjem i sve, i onda je sad napravio operaciju nosa i kaže da puno bolje može disati, da je to sad utjecalo puno na njegov kardio, da ga je u stvari popravilo i poboljšalo njegov kardio u tom smislu. Tako da bit će to zanimljivo vidjeti, ali mislim da što se tiče samog kardija, da tu Strickland ima prednost, i ako borba bude išla na 5 rundi, tu već ulazimo u neizvjesne vode i mislim da tu Strickland, da se šanse Stricklanda povećavaju da pobjedi tu borbu ako borba bude išla u te šampionske runde. Pogotovo ako bude hrvanja dosta, jer ono što sam ja vidio kod ovoga Duplessisa, on ako bude hrva, ko što je recimo radio s Bronsonom koji je na kraju uspio pobijediti, ali treba reći da to nije bio Bronson koji je u svom primu, u svom vrhuncu, to je već Bronson koji je u silaznoj putanji, ali vidjeli smo da se u toj borbi isto Duplessis izmorija. Ali čak i umoran, on nekako uspije izvući stvari, zna preokrenuti stvari. Sad, 5 rundi, to nismo nikad gledali Duplessisa, on nikad se nije nikad otišao na 5 rundi, tako da ne znamo još kako će Duplessis izgledati u toj 4. i 5. rundi, ali s obzirom na ovo sve što smo vidjeli, moramo tu dati prednost ovome Stricklandu, tako da ako borba bude išla na sudačku odluku, tu se šanse definitivno što se tiče Stricklanda povećavaju. Sad, idemo malo još proći statistiku što se tiče koliko koji od njih baca udaraca po minuti. Recimo, Strickland što se tiče udaraca po minuti ima 5,82, dok Duplessis ima 6,95. Znači tu ima, statistički je jači Duplessis, i ko što smo rekli, oni kažu ima najveći output u srednjoj kategoriji, što je mene malo iznenadilo, iskreno govoreći. Onda što se tiče striking accuracy, to jest preciznosti udaraca, tu Strickland ima 41%, dok Duplessis ima 55%. Isto malo iznenađujuće, ali vidimo da čak i tu ima prednost Duplessis, da je on efektivniji, da pogađa bolje udarce nego što to radi Strickland. Sad, striking defense, tu recimo Strickland ima 63%, što je jako visoko, dok Duplessis ima 53%. Znači tu Strickland stoji statistički bolje i tu će biti zanimljivo vidjeti kako će Strickland defenzivno izgledati što se tiče udarački protiv Duplessisa, jer on tu mora biti na visokom nivou, ne smije biti grešaka, jer ako bilo šta prođe od Duplessisa, pogotovo ako prođe taj lijevi kroše, to bi moglo biti kraj za samog Stricklanda. I sad još taj takedown defense, to smo već spomenuli, tu ima stvarno Strickland ima 84%, to je stvarno visok postotak obrane od rušenja, dok s druge strane što se tiče takedown accuracy od Duplessisa, znači uspješnosti u takedownu, on ima 50%. Šta je ono? Bara što se kaže. Tako da tu će biti zanimljivo vidjeti. Hoće li Dricus du Plessis uspjeti rušiti ovoga Stricklanda, i ako ga uspije rušiti, kako će se Strickland nositi s tim i da li će se uspjeti izvući iz toga svega. Mislim, ovo bi mogla biti stvarno jako zanimljiva borba. Ja osobno onako malo kad to promatram, mislim, teško je sad ići protiv Stricklanda nakon onoga što je pobjedio Israel Adesanju, ali ko što znamo, svaka borba je drugačija, svaka borba jednostavno stilski nam pruža jednu skroz drugu dimenziju, tako da s ove strane mislim da Duplessis stilski ne odgovara Stricklandu i mislim da ima puno više načina da dovede ovu borbu do pobjedu. Nekako mogu zamisliti da Duplessis nokautira Stricklanda, jer smo već vidjeli Stricklanda nokautiranoga, mogu zamisliti da Duplessis submita isto tako Stricklanda, pošto znamo, evo, njegov rekord sam govori 10 submissiona, znači postoji velika mogućnost da se desi i tako nešto. Jedini način kako vidim da bi Strickland mogao pobijediti ovu borbu je sudačkom odlukom. Ali naravno, uvijek se može desiti neko iznenađenje, može Strickland uspjeti pogoditi Duplessisa ko što je pogodio Adesanju u prvoj rundi s nekim čistim udarcom koji će proći, uzdrmat ga i eventualno ga završiti.
postoji ta mogućnost. Znači, ovdje su svi scenariji mogući, ali kad sve stavimo na vagu i uzmemo sve u obzir i statistički i onako gledano oba borca kako izgledaju, mislim da opet na koncu konceva ja bi da ipak blagu prednost Drickusu, du Plessiusu, ne nešto ogromnu, ali ipak bi da blagu prednost Drickusu, du Plessiusu. Zanima me šta vi mislite o ovoj borbi, kako je vi vidite, šta mislite ko će pobijediti, molim vas napišite mi u komentarima, ako se niste pretplatili na kanal, molim vas da se pretplatite, jer baš sam gledao statistiku svog kanala i većina ljudi koji gleda ova videa nije pretplaćena na kanal, tako da molim vas, evo stvarno vama, ako vam se sviđa naravno sadržaj koji radim, a ako ne, hvala Bogu, idete dalje, gledate nešto drugo, ja to poštujem. I hvala vam za svaku diskusiju koju smo imali u prošlom videu, isto tako, tad smo imali boksački video, pričali smo o Hrgoviću, Enganovu, Džešu, tad neki od vas su komentirali, tako da jako mi je drago kad imamo tako jedne zdrave diskusije, kad razmjenjujemo mišljenja i sve, bez obzira šta boks nije sport koji ja tolikim žarom i toliko puno pratim kao šta MMA, ali evo sad zadnje vrijeme sam počeo malo pratiti boks više, tako događaju se zanimljive stvari u svijetu boksa, mada evo ja imam dosta trauma tog boksa, svašta se tu izdogađalo što se tiče boksa i tako da postoji jedan veliki vremenski period kad je boks stvarno postao onako dosta korumpiran, gdje su ga promotori praktički uzeli pod svoje, mislim i sad se događaju slične stvari, sad recimo vidimo promotira skupa sa Saudicima koji pumpaju pare i boks odlazi u jednom skroz drugom sfjeru. Mada je boks bio moj prvi sport, ja sam u boksačku dvoranu ušao daleke 87. prvi put i tad počeo trenirati boks, trenira ga nekoliko godina i stvarno sam volio taj sport iznimno, pogotovo tih godina krajem 80. i 90. boks je bio na svom vrhuncu i tad ste stvarno šta imali vidjeti u boksu u svim živim kategorijama, puno zanimljivih boksača, sada evo opet neka nova era boksa, događaju se zanimljive stvari pa ćemo vidjeti šta će biti, ali moj glavni fokus je na MMA-u i to je sport u kojem ja nekako najviše ulažem energije, pratim, analiziram, gledam, tako da evo drago mi je da smo imali sad priliku malo prokomentirati ovu borbu. Ljudi, želim vam ugodan dan, večer, kad god gledate ovaj video, svako dobro, pa se vidimo nekad uskoro. Us!